Ublay shibun ni api borok ki baju pay baju sengau tenat ha kani ke channel. Te ha kani ke video tong ini keren syapang ubak Roni. Bilang dok ubadai UMLA bakaduk tam ka Kongres. Bat balai upeniasa no bat ke NPP hau benai naitung arjar perusahaan. Bat in pay benia na ka ai kedau lane ka ai jing temu. Jong u bau don halade shimet yo lese. Yo don ai selendet mau bat ka parti NPP. Roni ulong UMLA ubak du'e jong ka Kongres hadin ka parti kabala kai santeli ki syuki hak election arjar arpulai aingut ki MLA ki lalai penyeso syaka NPP hau nailur arjar persau kat ba weipat ulai no hadin ba ula job hak election Lok Sabha hakalai potrik unaitung arjar pesan hakersngi ba uroni penyeso no syaka NPP kajing don ki MLA jong ka NPP kalakiu syakalai pulai nak andri pengut kat ba Kongres kala duk sendan no ia kajing don mentah ha kaying dorbar uroni ula pensyai habala poino ha ka por siteng samoi jong kajing long MLA jong u bat bakinong kit kam snong bat kinong kersan kila dawa buun penyesok syaka parti ka basen syar kenang banwan ra ia keroi kapar bar kajing skam haga konstituensi melim ula kedeuru bakam doni kabala bu kendon ha kajing peniso jong u pat bu ula le kene da kajing singubha ban kersan yau menteri rangba ukon rat ke sangma ha kajing temu banwan ra jing suk keroi kapar bar kasensyar babha uroni ulapa ikashiti inokam bar kajing peniso sya ulampang kaying dorbar u Thomas sangma u lampang ulai itu bakine ki kot kisla kum ki bala walit bat ula priang we ya u kum MLA jong ka NPP kaba peni ba kajing sensyar an kala long kat kum katen sidel jong kerti sensyar kari India kaba telakam ya kajing kala parti ban pen bar kajing penieso pai ba to mentang ngap kumno kinong yalam Kongres kitan ban ong lane ban kentho halor kajing rung lane kajing pet jong uba Roni wileng do syaka NPP kinong yalam Kongres kila keno ba ka NPP kala pentrekam ya ka boy jong kajing siu pisa ban yo ya ki MLA naka parti da ka ba penlong ya kene kum karkom khai ya ka hok pai ba bat ki penrem ya Roni ba ulale da kajing bom khoi halade ban yo tang ya ka pisa omde da ka mensim sensyar kila kedeuru ba uba Roni ula syam jing ban ye khun biang ha ki election ban sawan ne ban yo tiket na ka Kongres halor kajing bom la ban pen urlong ki kampai ba ha kajing kren pai ba jong u Roni ula ong ba kajing penyeso jong u kalong halor kajing skam bodon benta ha kajing yarap yaki pai ba kula pen pauru jing itu ya kajing lam keman ukan rat ke sangma ha keroi kapar kaba kedeu kum kanuksa kajing pentrekam ya ka strok selong syadauki kabade ka forlin ula kentai baudon kino kidau shimet ha kajing shimrai jong u bat ula penpau ba kajing yakun election ka banwan kan syong hakarai jong kinong ilam NPP namar kaporu kadang belai salai snem hadu usnem arajar arpopra kadai kanekin kadau ka ba perlong ya uba Roni wileng do pan peniso syak NPP submission and this Mega Legislative Assembly now recognizes you as a member of National People's Party in the 11th Legislative Assembly. Dilip, congratulations.
Just put one round seat. Thank you so much. Sorry, Martin. Kaya na.